Zawai in chibai vekale United States politics thutharian khovel alwa ne lerenga White House wasana Trump chuakta le Biden administration tharten thuthar anei te tur tuma hian kan ngai tu hodon ani United States of America President Somli Poruna Turin Democrat Joseph Biden kumsomsari pariat chu boina chuak lawin tuang takin Capitol Hill a US Supreme Court Chief Justice John Roberts chuan alul felta a United States Vice President Nathan Kamala Devi Harris kumsomnga pangami po United States Supreme Court Justice Sonia Sotomayor chuan alul ngal bok President Biden hian khovela office thiltih theiber White House a office alwa ma in January ni somni jing kara Catholic pachal ani angin biakena in khomin Mars ala ani President Biden chuan Commander in Chief tura laklu ani hnu loka American mipui te chu in pum khatna unity nei chunga malampana thilro pui tak ti tura tho kho turin a soma melma anga in enlowin thenom khove angin in enang u ati Joe Biden hian President atana laklu ani hnu loka Oval Office a thu in hun khoral man ani lo ti in Presidential Executive pek som panga zet ati chuaka President chuakta Donald J. Trump kumsomsari palimi hun laya thu pe komle thiltih tam tak tidanglamin ani khatna tangin America le khovel nun phung tidanglam tur thu pe ka chuang ngalani chung jinga chuan COVID-19 si leng mek laka inven na turin masking challenge ti in na za chung mai tuam face mask mana tur thu pek te Muslim ram pasari tanga refugee tanga US lu khap leilong na te Paris climate change zomle na thu te WHO chuasan tumna ti top te United States le Mexico ram ri hung lai mek cholti na te Keystone XL pipeline ti tom na te Deferred Action for Childhood Arrival nuai sari chuang US khwale tuya pomna turte le thil langte ani ni za chung Mars manatur chungchang hi anti COVID-19 coordinator chuan rampum huapin an kalpuyang tin Trump admin in WHO chu China virus ati sak COVID-19 sileng dona achak tok lo tia WHO funding ati top le chuasan tura nikum julaya thupe kalo chua to chu ti topin Dr. Anthony Fauci Director of National Institute of Allergy and Infectious Disease chu WHO Executive Board meeting a atel rang Muslim benti kumsang ni som pasaria Trump administration in ati chua US Supreme Court a sang ni som poriata khin hial dan chu ti topin he thu hi White House Press Secretary Jen Psaki chuan sakot hila in ansana le inti China ti in ti topani dan to briefing soi chuak bok Trump admin thiltih chu anti-Muslim anti-immigration tin anhol sangalani Council of American Islamic Relations chuan Biden admin thiltih chu an lomin an fak le Trump admin stand Paris Climate Accord atanga in nu dok na ru zom tharin ni som thum chungin omzia nei chawan ring WHO atanga United States in nu dona July sang ni som ni asiam July sang ni som ni pakhatami tu chu choltira ni bok Donald Trump an kum sang ni som paruka campaign awla berane United States le Mexico ramri hung chungchang le hung na kallai mek chu ti tom ngal ani tabok ani Canada ram Alberta province atanga Nebraska state a Keystone XL pipelines US dollar tu le ding on tam takse na tura malak mek po ti tom ngalania he Keystone XL pipeline hi Native American ho de chuan an chenaram su chiatin an du lo lea nasa takin Native Americans right fund ten an do dal thin ti puitlin ani hun chuan ni tin oil barrel nuari a ching thum chuang siak chhuat heina turani DSCA chungchang chu Biden administration noya Homeland Security Department le Department of Justice te chuan dan fel taksiamin Congress a pass turin an thelu thoyang inauguration committee Democrat le Republican telna chuan
US President Louis Bill Clinton, George W. Bush le Barack Obama te thu soi video ti chuakin Biden le Harris kai hruai sarkar chu tuang tak le thataka hun mang chho tura an du sakna an soi trawa President Louis pathum te chuan thataka thu nei na in hlan chon na alo om chu America ram mi pui ro rel na ti zom tu in pum khanna le ti nge tu ti nan fak Biden le Harris administration chu du sakna le long puina an hlana ni Jimmy Carter kumsum ko parian mi ero chu an upat to awangin an upa in Biden lak luna an tel velowani Senate Majority Leader Mitch McConnell Republican of Kentucky State Point Senate Flora nilai nia chuan ramhle namtan Biden Harris tan tong trai turin Senator rualte sombo McConnell hian Majority Leader ni na hlawin Senator Chuck Schumer of New York State chuan thuni na changchho ta bok President Donald Trump khan a Trump khat na man na kumli chungin Press Secretary palia nei mana White House Chief of Staff po panga nei manani Trump kha thopui har sange ami roiten an thopui thiam lo jong ni ang ngai tua zui tham takani President Trump chuan atir bera a Iowa thu puang tu Press Secretary turin Sean Spicer arwaya aban thuaya Sarah Sanders arwailia FBI Director James Comey aban thut chumin Sanders hian dot asoya puin anhua aban zuya chumin huwa Stephanie Grisham arwailia ani phei chuan reporters te ma press briefing anei manlo chumin huwa Kayleigh McEnany arwaya ani hian a hun top thlengin Trump ayo thupuang tu ani tani mase President Trump khan Age of Digital Revolution chu mangtangkain ama Press Secretary te soi om tak tak thule hla te chu Twitter le Facebook mangin apuang zungzung zela atong kam chakang bokin Twitter vela thil hanti le han tweet vel te po kha a sei thin le ani President Biden a Press Secretary hi Barack Obama po khan White House le State Department a alo roi to thin in nufel takania Biden a President ni khatna tlaya White House reporters te ma a po a sei hle Bidena'n thupuang tua a thlang le thopui a som chu lomom ati thu le thu diklo fake news vardar ero an du lovin an tum don lo ti in journalist hote thu dik jiak turin a fui ani President Biden am halak tum dan sang puang chuakin reporters te ma chon vel dan po a thiam hle now ti tlak abortion chungchanga President Biden ngai dan zo na chu President Biden chu Catholic mi ania official ma point biakin a kalin a inkhom sa ni ti in an hriat bak chu thil tam a hriat bik lo thuin a chang dai Biden hian abortion a thlop anga soi ani wangin election ma point Catholic puithiam then khat be atokani tin death penalty adu lo bok Biden hian Trump anglo takin Twitter a Press Secretary amang tangkai don ni in alang Biden la luma January ni somni jingdariat le mini somnia President Trump chuan White House lawn atangin Marine One helicopter mangin Andrews Air Base Maryland State apana chumi main Oval Office a chuan President thar Joe Biden tan le khazia kan hu chia he de kha hian eng thu tenge a soita lan ani lo President Biden chu reporter 10 an zo poin thulom le ka thon ti chowa changin mimal thil ania ama Trump amu ma chuan van tlang hriata soi chuak her adu lawani hetianga le khazia hnut chia hi President kal chuak tur ten an mani thlak tu turte an ngai thruina thur hla mawi tak ani fo thin ani Andrews Air Base a hian President Trump chuan thu cha nu nung ber soin ama thlop tu te chu an hmangai ani ti soin kumli chung an troi omna afaka a thu soilai hian afanu White House advisor zingami Ivanka i chuan mitui parol kiangin alo ngai thla ani a thu soya chuan la mangle tin kan lo ki liang we will come back in some form ati zawa ama thlop tu te chuan hei hian thil tui tak hrilin an ngai ani hetianga a soima hian White House YouTube channel atangin mini somni pakata sei thu cha alo ti chuak to bok Washington atanga Florida State apan hian US President alani miao wangin Air Force One thlona alamanga Biden laklu nuakal ani chuan
Air Force One ni to loin special plane ani to mai don ani Palm Beach Airport Florida State ama thlop tu ten an lo muaka Palm Beach Airport atanga Golf Resorts Mar-a-Lago chu motora pan lain ama thlop tu ten kongkama an lo lom ani Mar-a-Lago Palm Beach hun mangin private citizen ani ve tawanga ma se uluk takin president hlui te veng thin tu secret service ten vengin an zui zel don ani Florida State ama ngai sang tu te le thlop tu te chuan thuziak lian pui kengin welcome home Mr President ti tarin an lo muak ani airport a chuan ama thlop bur tu Florida Governor Ron DeSantis Republican Senator Rick Scott Congressman Matt Gaetz le Latinos for Trump group ho tu ten an lo muaka Senator Rick Scott phei chuan Biden hna do dal zongin vote athlak ani anti The Guardian chanchin bu chuan Trump hian tunma in Palm Beach Golf Resort asiam tum lain US dollar magdadoi somni pangaman Palm Beach helipad siam tumin chulai vela thunei tu tenen chuan anin ti boi pha ni in soi ani Julia Ramirez Latinos for Trump ho tu pa chuan Trump kan nei le ta entik lai point mi pui te zinga cheng rengang he hmuna hian ha chola a mai karing lo Biden le a khon bolu pa le Democrats poll te thiltih chungun takin thirang ati Trump hi Florida State chakin Hispanic Latino ho te chuan Biden ain an vote tam jok dai ani Trump a chuan puan thua telin White House chu a chua san lo thei talowa amaro chu enge ati zel don ala soi fi alowa conservative media thar Fox News King phatmai turangai Newmax le conservative host lar Rush Limbaugh tenen in thurual zelin hun local tura tu le la an nei zol don em le enti zong e motalin kaloki leang tia a soya wangin then ka chuan sang ni som ni palia president chu le atuma an ngaya then ka ten afanu Ivan K Trump emo amak pa Jared Kushner Judah Pachal chu US president chu turin emo Florida State senator seat chu turin an ring hlomani Senator Marco Rubio a seat chu alu alan chu an ring deuh Senator Rubio hi US president chu tumjinga mirin langsar zual ni in primary election a alo involve chuak to ani Trump hian US president aron chu le hi Democrat te chuan an du lovin an hlau hle ni na lang Senator Chuck Schumer of New York chuan milhaom le federal office lua theilo siam chi an lo ti hial renga Senator Schumer hian Senate Flora majority leader ani to wangin Senator McConnell ni to lovin Trump impeachment om tu chu awop chodon ani Speaker Pelosi po a finkir karawa Trump impeach na tura house in tu apas to chu Senate chamber ala thelu duri lo Biden a cabinet role le agenda ho pass fel masak thuai phot an tungwang ani Google ta YouTube channel chuan Trump hi aron in lar mai lo nan ka ni vel tarla block zelan tum ni in Reuters chuan a soya January ni som pani tangin YouTube pa block ania YouTube bika zuitu maktaduai ni point pasari pakwa anei nin soyani YouTube how to Sundan Pichai chuan Tramat chu tlema shek aladu ni na lang January ni som pakwa farewell thu cha po White House YouTube channel ati chuani NBC News chuan Facebook lampoin tunmaya chuan Trump account hon an tumri lawani ati Trump chu aro pui zonga ngai to chuan midang te fui phu thiam takle influence wel tak ne na langa big tech khote reng in an hlau riu ani Trump voi ni na atan impeach kher hi Republican Senator Lindsey Graham of South Carolina State chuan adu lo le a Senator Mitch McConnell chu ti top dan ngai tua turin a phut ani McConnell hian January ni kwa Trump thlo tu ten capital lu chila boina siam tu te awangin Trump mo phuna ti in impeach aphu ani ti in Republican Senator somnga de chu mani chia de trasiana thiang tak mangin vote thlak ro ati ani far right conservative tia ko jinga QAnon group patel ta chuan January ni somnia engma boina thleng lawa
President Somli parukna atana Joe Biden lak lu ani tamai chuan ati sil hai le ni in media then khat chuan an ziak na sa hle QAnon te hi irin thu pu chok thiam taka thu vei vir conspiracy theory pol ni an suya kum sang ni som pasari October atang khan Hillary Clinton te Barack Obama te chu man ni dona soin QT chu Trump admins US sarkara mi poimo to phok thiltih thei tak ming soina ti in juda pachal billionaire George Soros te Rothschild chungkwa ten America le khovel an thunun tlat ti in thu an vot dar chiama internet online atangin kalawa member nuai khat zet an nei ta ni global cabal anti mei chikum tling mi pat mei chet man na le thishena in thoi ching ang hial te in an soya chu tiang mi te thiam fai turin Donald Trump chu pathian ruat ang zongin an soi an ti Travis view chuan Hillary Clinton man huna boina na satak chuak tur angin an soi ani ati QAnon a phusatak Ron Watkins chuan Trump aya Biden chu January ni somni a lak lu ani ta ka chuan Telegram mangin ama zui tu ta chu kan ti thei thaber turin hun kan pe a tuna chuan nun phung pa ngaya a thabera om turin ibe angu tina jeka hepa hi Jim Watkins a fapa ni in Q chu hriat lo din mun lu tu anonymous post a ngain 8 chan ti te chumi nuwa November in tlanchung changbi ka 8 kun amang le ti ani Mizorama tum khatlaya Mizo Phantom tia an boi pui hluai ang deuh po kha ani mana le Daily Mail UK le The Guardian chanchin bu te chuan QAnon tuipui tu te January ni somnia thil thleng wangin an hoi hil hle ni an soya an member te in biak na then khata chuan khonge tama chu Capitola engma athleng sin ange ti soin beiseina tham ral an lo boi pui thu te an soi chuak ani White House Oval Office a President Trump chuan room then kata thalak du zong ata tir then ka chu Biden chuan lak thlak tirin adu zong ada hlom ni in The Washington Post chuan a ziak chung zinga chuan Truman British Prime Minister Winston Churchill te populist Democrat President Andrew Jackson ata tir te ada thlak tira John F. Kennedy Cesar Chavez Rosa Parks Eleanor Roosevelt te po alak thlak tir lova Barack Obama chuan Winston Churchill ada bo tira Mase Martin Luther King Jr. thalak ero chu Obama le Trump point an tar zui ani team president thutna hnunga United States military branch sang pasari te chin chiana puanzar Truman azar tir chu US flag le president sil chuana puanzar chau ada tir tin soi ani bok thunoi then khat anuka nan han soi lang mai la United States Defense Secretary Thartur General Lloyd Austin chu mihang ni in kumsari empo a pension na train alaral lowa dan angin kumsari tal retire to ani turani ti ania Mase Truman Defense Secretary General Mattis po arwa thawani General Austin hi Senate Committee a thu zofiani in Trump administration khap US sipayatana transgender khap chu ti top adu tirthil President Clinton le President Obama hunlain partil le tuaite din munkha don't ask don't tell ti thupui nein ani ni diktak soi kheran phut lo thina ni tuna zat chuan kapi chu kapu alo ni renga kapu chu kapui alo ni reng mai ti atul don ni in alangta Susan Rice Obama administration a National Security Advisor thin chu Biden's administration a Domestic Policy Advisor a omin Federal Sarkar Huaya Office of Management Budget te avil pui vekang ole viewer te ngen du chau kan nei via kan channel hi min la subscribe saklo ani chuan subscribe ti kan metin min lo subscribe sak ve ngei te u kan video da thar te in lo mu ngal zel theina turin notification bell kha metle in ola in da don nia